jednu epizodu. Danas neće biti gameplay. Danas ću vam pokazati mojih top 5 igrica i ajmo da počnemo. Na petom mjestu je CS 1.6. Jako su dobre puške i to sviđa mi se, čuo sam da je izašao CSGO, mislim da ćemo i njega snimati, ali vidjet ću. Na četvrtom mjestu je Assassin's Creed 4. Jako je dobro urađena, pa priča mi je onako. Zelina mi se sviđa kroz šumu i onako pucnjava to i kad se čuje bum i šta mi se i džungla da. Nema ni potezi kad radi, ono se okreće i to. A kad kašće u scenu, isto je kao u svakom delu. Ajmo, treće mjesto je FIFA 14, isto je ko svaka. Izvinite ovdje. Isto je ko FIFA 12, FIFA 13, ako naprave bolje, pa ne bi mogo posvetiti igram, majke mi, pa tako ispada. Na drugom mjestu je Minecraft, jako dobra igrica, ja uvijek njom stavim drugi. I jako mi se sviđa, najviše igram Hunger Games i to, sad bit će moj drug, i on će se snimati sa mnom, Games, i ajmo dalje. Na prvom mjestu je Far Cry 3, ekstra igrica, i to priča je ekstra, grafika, pištolji, oni mašine, to ekstra mi je. Šunjanje onako baš ekstra, uvodni deo ekstra. To je to, ljudi, mi se vidimo u sljedećoj epizodi, ovo je bio Games.